Buryo wishe birukanga no turi ayigura hanju buryo mu mbaraza yishe birukanga Francis yayeshereka tarumu omukaza ari umuzo yesibirine to twashoberwa nkabataka shobirwe ndishankuru wanje na yemera tato mbuzi ombatisimu nishasha ningambise naku kureba nashwaze kayitwati Ihaneje biro mu Rubingo bwengure Kagongi homuruka Shara North Mbara district kandi ngunyineka akeraganza ngo tarukwija kuziko mutabani y'abafiri hatu baresuro mutumbigwi yagutwaro mu irwaro nawe kuyake yagutorokaho abo yagenzere nabo yabasigayo nabo bargaho bo mutumbi bagarke bagure tatu bagureta baguta guryaho kurganya mwazi yo turyaha tushobirwe omukikuru no wenyina wo wanyakufa numukishe Ofien Sebastian Francis ho myaka 5 kandi bwanyuma yishe okumanya ngo mutabani yafa aburizamisho abatubira ko bashize umutumbi muka barukugwiho mu irwaro mukesho mugenzi nabesherekero munju yaye kingerana kandi abatura nabo nuko kutomutumbi ha muryango bakagusigaho enzo nabasinga bazitama kufuru haturi yatsobirwe government tujambe ntoronde turato mutumbi hatuburire hati ni twentuebuza tukoreshe tatito yarwire tumurwariza rwire shukari yaja tukundwa narjiro magara genseje mutari nteka handi munteko mu mbuga ya tata tibe kuzika agatiyebuka tibakigaba agatiyebuka kabaheze basara mbajya ngo tukaguteke kandi guteko mu mbaraza nyine kayize kuyobwa nyine katakize abwe cito natweta basuru kurara tukomeye mutumbuko Wana mazimo yango mwana hurire ugaruko mwangafire wana mazimo tumugirire mbabazi umuntu kayafire katine cyakwenda okaziko mwana wawe twaganiraho na mzeyi birukanga Francis ishobanya kufa hasimu kandi yatugira ngo police gende muziki niyo cyanje gamente niyo nizekshara mu cyokora gumwana mukabwa nkahi mutabano wawe abuncho takumusasoro kijo kamuzika wakagira ngo omwana we takwenda kwa kibanza yamuzika hana akumusaba kibanza konkata kamuhaga kibanza hati nawo mwana yagira ate kibanza niza kuzikwa kwa tata nyoni mbanta kwenda kibanza konka niza kuzikwa kwa tata mutanta hand hona mwanta hand hona niza kubabirita kandi kirukundangaza omushijo gubirukanga Francis ayine kibanza chikwika ikaze nki16 omwana ino na nubwo afire twagera kurjiro mu mwanyogo twasiga umutumbi gutiya ha muryango gwenje yishe hatu baba taguzishire buryo gwabo nuguza kuziko gasha kwa Evans tarimo